Yes, nanone reka twongere tubasuhuze tubifurize kugira umunsi mwiza mwebwe mukomeje gukurikira uyu muyoboro wa La Defense cyangwa se Defense. Yes, mu buryo bwiza kandi bunogeye rero ntimutungurwe nuko mwumvishije iri jwi rishyashya mutari mumenyereye ahangaha, gusa ni mu buryo bw'uko mugenzi wanjye cyangwa se mushuti wanyu cyangwa se umunyamakuru wanyu usanzwe ubagezaho amakuru bibaye ngombwa ko atabaye abonetse bitewe n'izindi mpamvu zitunguranye, gusa ni mu gihe gitoya akongera akagaruka. Ubu rero ni mu buryo bwo kugira ngo umuntu amusigarire ku rugo, niko nabyita. Gusa ku basanzwe banzi n'ubundi ngewe nta cyahindutse, ariko n'ubundi amakuru yo ni yayandi tugiye kugenda tubagezaho 5 sur 5. Gusa nanone rero tudatinze cyane, reka tubanze tubabwire uko biramutse ahangaha kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akantu ku kandi. Reka tubabwire yuko mu gihugu cy'u Burundi abasirikari M23 yari yarafashe, ubu ngubu yamaze kuba yabarekura ku munsi w'ejo, ariko amakuru ahari nuko batangiye kuba bafungwa. Kandi nanone ahangaha muri iki gihugu cy'u Burundi ibintu byifashe nabi, ariko hari amakuru namaze kwakira yuko essence yamaze kongera kuba isa naho iboneka, ariko nyuma y'ibyumweru bigera hafi kuri 5 abaturage batonze umurongo bategereje essence. Nanone kandi nanone reka nkubwire yuko ahangaha muri Uvira, iyi Uvira nanone hongeye gukorwa ambushi idasanzwe y'abasirikari b'abacancuro, abakolombia, abaserbia, abanyangora ndetse bifatikanyije na FDNB na FRDC Wazalendo. Wumve iyo coalition yose ukuntu yari ityaye itega M23 iri kwerekeza mu birindiro byayo ahangaha muri Kamanyura. Nanone kandi reka nkubwire yuko ahangaha muri Kamanyura nanone drone ya riri gukekwa yuko yaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Iyi drone ikaba yari imaze akanya izerenguka hano mu birindiro bya M23 yikoza hirya hino, igaruka ijugunya agasasu kamwe, igenda igaruka ijugunya ikindi, itesha umutwe M23 muri iki gitondo. Iyi drone byari biri gukekwa yuko iturutse ahangaho mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura, ariko iyi drone ikimara guhanurwa na M23 mu kanya nibwo hamaze kumenyekana yuko iyi ngiyi yari iturutse mu ntara ya Copo, aho nta handi ni muri Kisangani. Ariko nanone biribazwa biti ko ejo Antoine Felix Tshisekedi yasinye itegeko ribuza abasirikari ba FRDC cyangwa se igisirikari cyose cya FRDC kongera kwataka M23. Ibi ngibi ni biki? Nanone kandi mu makuru twakiriye aka kanya nuko Lawrence Kanyuka amaze gusohora itangazo ryerekana yuko aba basirikari ba FRDC ku itariki ya 16, 17, 18 hagiye hoherezwa ingabo nyinshi cyane mu birindiro bya M23. Ngiye kuza nkubwira akantu ku kandi. Aha nanone yakomeje avuga yuko ibi ngibi batagomba kubyihanganira na gato cyane. Kandi nanone wibuke yuko aba basirikari ba FRDC bari bahawe amategeko na perezida wabo yuko batagomba kwataka, ariko bakaba babirenzeho. Si ibyo nanone ahangaha nta handi rero, reka nkubwire yuko aba bacancuro ikintu bari gukora hano, bari kwitwaza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari kugira gutya bakagaragaza yuko ngo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagashora za Wazalendo bakazica ku rwego ruri hejuru, ariko nyamara bafite ikindi kintu kibiri inyuma bari gushaka, bitewe n'uko ngo babona agafaranga bari kubahereza ari gake cyane. Yes, ibyo nabyo ndaje mbikuvire imuzi n'umuzingo. Ikindi kintu nacyo kidasanzwe cyakasamutwe, aha iyi pinga hari uduce tubiri twamaze kuba tuvamo ku munsi w'ejo. Ibi ngibi rero nanone bikaba byongeye kugaragaza yuko M23 iyi pinga bisa naho noneho igeranewe. Bishyira iki? Bishyira warikare yuko iyi warikare yaba igiye gufatwa ku rwego ruri hejuru cyane. Si ibyo gusa, nanone aha muri warikare M23 yamaze kugaragara mu myenda mishyashya cyane, intwaro nshyashya cyane, abasirikari benshi cyane bari kuva mu gace ka Breusa bagahita berekeza mu gace ka Kitu, aho bagiye kuba bakora ibikorwa byabo bitandukanye. Nanone kandi wibuke yuko ku munsi w'ejo uyu Antoine Felix Tshisekedi yari yamaze gusinya itegeko rigaragaza yuko nta mirwano na mikeya FRDC igomba kongera kwerekeza kuri M23. Ese M23 ko kiyo yakomeje kwitegura
ku rwego ruri hejuru. Reka nanone nkubwire yuko ahangaha muri Uvira, sorry si muri Uvira ahubwo ni muri Bukavu bongeye gufatwa abigize abatekamitwe bakagira gutya bakaza bakigira abafunde bakigira abayede barangiza bakigira ibiki byose kugira ngo baneke M23. Ubu tuvuga na 16 bakaba bamaze gukurwa mu M23 ikaba yamaze kubafata. Reka nanone nkubwire yuko n'ubundi ibingibi nubwo byose biri kuba, uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi niwe wabyishoyemo, ntago bimworoheye habe na gatoya, ntago bimworoheye na gato, kuko nyuma y'uko iyi radiyo ya RTNC ndetse na televiziyo byose ko mu minsi ishize byari byafashwe, hongeye gusohoka andi makuru bigendanye n'uko n'ubundi byafashwe kubera yuko uyu mugabo batamushakaga, yari mu buryo bwa kudeta. Ariko nanone ndaje nkubwire uburyo ki byagenze kugira ngo iyi radiyo yongere kwisubizwa mu inzira byagiye bicamo byose. Reka nkubwire yuko hari ayandi magambo yagiye ajya hanze aturutse hano mu basesenguzi bari hano kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abandi bagiye bakomeza gukurikirana iby'uru rugamba rukomeje kubera ahangaha. Nanone kandi ibingibi bikaba bigiye bifite ikindi bigiye bisobanuye. Si ibyo gusa nanone, kuko ahangaha nta handi ni muri kano gace abanyamurenge batuyemo, ahangaha barizwa batwirwaneho, ubwo ni imurenge aha za Rurambo na za Rugezi. Twirwaneho ikomeje gutanga isomo rikomeye cyane. Ibingibi rero nanone abanyamurenge ku munsi w'ejo bakaba bari batangiye gutekereza ko ibintu bigiye kujya mu mahoro, ibintu bigiye kongera gusubira ku murongo, bigiye kongera kuba neza, ariko nanone bikaba byongeye gusubira hehe? Irudubi. Yes, mbahaye ikaze rero bakunzi bacu, buriya kakano ka subscribe ndetse buriya unanyarukiye muri comment gatoya uraza kuza kuba wabonamo linki ikwerekeza ku yandi makuru y'ubundi busesenguzi burambuye cyane, ndetse n'ayandi makuru kwa hano tuba dushyizeho iminota mikeya cyane, ni amakuru arambuye cyane yo kuri La Difference TV. Yes, reka rero mbifurize ikaze. Reka dutangirire ahangaha ni muri Kamanyura. Muri Kamanyura reka bariho dutangira aya makuru yacu mu gitondo. FARDC yazindutse izamura drone iyerekeza mu birindiro bya M23. Iyi drone ikajya igenda ikagaruka uko ije ikajugunya agasasu. Ubwo nimvuga agasasu ntugire ngo karoroheje, reka mvuge igisasu mu buryo bwumvikana. Ikajugunya akamisire cyangwa se misire ku birindiro bya M23. Iyi drone yabatesheje umutwe ku rwego ruri hejuru cyane, kuko yamaze igihe kitari gito kigera nko ku masaha 3 iri kugomeza izenguruka igaruka igera gute. M23 rero nayo yageragezaga kuyirasa, ariko n'ubundi igakomeza igakwepa. Mu gihe rero M23 yaribonye okaziyo, yaje kuyirambika hasi. Ubwo ni ukuvuga yayihanuye muri makeya. Ikimara kuyihanura nibwo rero baje kumenya iyi drone ko yaturutse mu ntara ya Chopo Kisangani, yoherejwe n'igisirikari cya FARDC. Ariko amakuru bakiri kwiga mu buryo bamwe bari barimo bayirasa, abandi bari kwiga iyi drone ese yaturutse Bujumbura, bahererekanya amakuru kuri no drone ese yaturutse hehe. Nibwo rero bari gukeka yuko iyi drone yaturutse i Bujumbura, ariko ntabwo yaturutse i Bujumbura. Iyi drone ahubwo yari yaturutse aho ngaho muri iyo ntara ya Chopo, aho ngaho nta handi ni muri Kisangani. Rero bayisize hasi, ariko mu bintu bitari byoroshye cyane. Nanone kandi muri Pinga ubwo Tshisekedi yasinyaga itegeko ribuza FARDC kwataka M23. FARDC nibyo koko bayihaye amategeko yuko itongera kwataka M23 mu birindiro byose M23 irimo. Ahangaha muri Pinga hagaragaye ubwo ni hano muri za Warikare, hagaragaye abasirikari ba M23 bava mu gace ka Breusa berekeza mu gace ka Kitu. Aba basirikari bagaragaye ku gikoresho kidasanzwe, bagaragara mu myenda ya danje myiza rwose kabisa y'urugamba, kandi ari na benshi
berekeza muri aka gace ka Kitu aho M23 ifite ibirindiro. Ibi ngibi byayibajijweho byinshi cyane, gute Kisekedi atangaza yuko ngo abujije abasirikari be kwataka, ariko M23 ikagomeza kwitegura ku rwego ruri hejuru. None se koko ijenjeke ko uyu mugabo ibyo bihora bihinduka birahinduka nibyo koko muri iki gitondo se ibibaye byo ntago bigaragaye kandi yasinye iryo tegeko? Ahangaha muri Uvira ambushi y'akataraboneka imaze kuhakorerwa. Iyi coalition yaba abanyeserbia, aba banyekolombiya, aba banyengora, FRDC, Wazalendo, FDNB bose bateze ambushi igisirikare cya M23 cyari kiri kuva hano muri Kamanyura cyerekeza hano mu bice bya za Fizi. Nuko basanze M23 ihagaze neza cyane muri ambushi, bari babategeye mu mihanda inyura mu mashyamba, ariko mu mashyamba adakanganye cyane ku buryo abantu bashobora kubona ibiri kubera n'ubundi muri iyo mihanda. Ibibabayeho byari uruva gusenya mu ijoro rikeye. Ibi byose ni ibikorwa by'ubushotoranyi. FDNB nayo abasirikari bari bafashwe na M23 nabo bakaba bari barekuwe, ariko nanone amakuru atugeraho nuko aba basirikari bakomeje kugira gute, bakomeje gufungwamo gake gakeya, ngo nabagambanyi bo ku rwego rwo hejuru bari kubaziza yuko ngo baba bararekuwe, ngo baba baragiye kugambanira igisirikari cya FDNB ndetse na FRDC, ariko ngo nyamara ngo M23 yabarekura ngo ntibarekurane intwaro zabo. Bise ko M23 yari kubarekurana intwaro zabo gute kandi bamwe bari reportinze, abandi barafatwa, nimba barafashwe bakabagirira impuhwe bongere babahereza ibikoresho bizaza kubatera? Reka FDNB rero nayo cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi bukaba bwagiye bufungamo bamwe, ndetse si bamwe ahubwo ni benshi cyane, ni benshi kuko abarekuwe nabo ntago bari bakeya, bose rero bari kubita hafi ya bose abagambanyi. Ngayo nguko. Yes, gusa nanone rero reka nkubwire yuko aha n'ubundi mu Burundi igitoro abantu bari bategereje iminsi igera ku byumweru bigera hafi muri 4 gutyo 5 6 kuri no nshuro ya none bamwe batangiye kuba babibona. Ngayo nguko. Ariko nanone kuyibona ubwo kubona icyo gitoro ntago ari kuvuga ngo nimba ejo gishize uzongera ugaruke ubone ikindi. Reka ni mu gihe kirambiranye cyangwa se kindi bakongera bagategereza. Reka nanone duhite tugaruka ahangaha muri aka gace ka Pinga. Iyi Pinga reka nkubwire ko isa naho igeraniwe, kuko M23 ku munsi w'ejo hari uduce yafashe. Utu duce yafashe harimo uduce twa Bishimo n'agace bita Nkasa. Utu duce cyane aka gace ka Nkasa kariho ikibuga cy'indege, M23 yaragafashe. Hasigaye iki? Nta kintu na kimwe gisigaye. Iyi Pinga harabura gatoya yose ivemo noneho twumve ngo Pinga yose yabaye tombe, kandi gufatwa kw'ino Pinga tayari egare warikare. Aba babiri bigize akaraha kagiye karaba kababayeho, ababaye Wazalendo barimo karaba kababayeho, noneho baraje babasukeho umuriro w'akataraboneka. Dore ko banze kuva kwizima, amategeko bari kuyashyiraho bakaya breakinga, ugasanga ibintu bibaye bibi cyane. Ibiro nanone M23 nubwo basinyarira tegeko ntago ibyitayeho, kuko uyu mugabo baramuzi ahora ajamba agira gute hirya no hino. Reka se nakubwira, ntago uyu mugabo wapfa kumwizera, ugomba guhora uryamiye amajanja. Nkuko Lawrence Kanyuka amaze kubitangaza mu kanya mu masaha 10, avuga yuko ku itariki ya 10 n'esheshatu 17 18 bohereje abarwanyi bagiye batandukanye mu bice byo hirya no hino bakiba inka zirenga 150 z'abaturage. Ibi nabo ntago bagomba kubirebera, niko amaze kwitangariza mu itangazo yashyize hanze mu kanya mu masaha 10 ashize.
Yes, bakunzi rero bacu, reka tubifurize kugira ibihe byiza, mukomeje kudukurikirana. Inkunga yo rwose turakomeje kuyibasaba, ni yayindi gukora subscribe ndetse ukamanuka hepfo muri komenti ukabonamo link ya mbere ipininzemo ugakoraho, urahita ko wumva andi makuru, uraba unteye n'inkunga ikomeye cyane ngiye, kuko hano nta gihe kinini nzahamara, ndi nk'umusigi simbura cyangwa se umuntu usigaye ku rugo by'akanya gato. Ciao.